king magalang niya minunang midala ing katarungan karawan ning Department of Justice nung rin halos 400 na residente ing may kinabang. Ay ni report. Alos apataralang residente king balening magalang ing may kinabang king libreng legal a serbisyo at saup iba't kareng miyayaluang ahensya ning gobyerno king gewang katarungan caravan ning Department of Justice o DOJ inyang Sabado, September 13. Ing caravan aganapan king covered court ning Barangay Santa Cruz ni paltutuya king pamakisaupa ning local government unit king pamanimunada dina Councilor Attorney Coco Pangan Gonzales at Councilor Nico Pangan Gonzales. Kabilang kareng ahensyang mekisan metong ing National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Statistics Authority, Land Registration Authority, Bureau of Immigration, Board of Claims, Interagency Council Against Trafficking, Office of the City Prosecutor Angeles City at ing Public Attorney's Office o PAO. Agpangkang DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez ing caravan partine ning direktiba ng Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bang ilapit ing hustisya at serbisyo kareng mas marakala Pilipino. Especially ing caravan iti uling kayabe yaketi ing PSA bang apakibatan ning pamangailangan kareng birth certificate ampong national ID. Pepasyag na lamang pasalamat reng residente king programang direktang dela king karelang komunidad. Pepayabo yan namang pasalamat Councilor Coco Gonzales king DOJ king pangapili king magalang bilang venue. Tutukiyang bumisita ing katarungan caravan ning DOJ king Davao, Dagupan at Rojas king pilataning September at October ngening banwa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.